شنا دنوالي اي لوحني مشارات تلعب البيانو. Alors la gamme ينس مشي تخمن طون سول مينور مشي لدي شناني عم زور دايرس لي زاكور وكذا نخدم والله مينور. Alors les accords ينس le la mineur, le fa et le sol. Mais il s'allie en do. On commence avec l'introduction. La main gauche, la basse. La main droite, tu lèves le jeu d'introduction. Alors on commence. سمعت اللعبة كام؟ صمد سامبل ونزمر نلعب أم l'introduction le jeu même l'introduction ما نسكش من الرفرانيكس اللي هي لوحدي. À partir du 9 C'est pour cette introduction, on a l'introduction.